Betak mana ya San? Kekan alun ke last lelun nang chok di. Apor dingola kekan alun last lelun nang. Sar tatulang itu mateng nula pen. Nilining tulang sar nililun ijir aning dogo tu pai palun jir. Kalang sari. Pai palun jir sar aning dogo la pen. Ladak pai tum do pik lasi kada we pai panis ijir lim didiken lang chok ma. La ang bong aprangkang ni sar teman de pai yang selo dake. Kai tu la jini no dake pai dong selo la sila so lain pano de pai lonjil. Asik ke ben pai forman ben. Kada we da. Asik de lagi. Okay. Pai alun kadang kata pai pancing honduk lah si pai alun jadi ni. Jadi pun langsung aku deh. Abai do pancing hang ponang. Langsung pilih di alun untuk po. Angke. Langsung le. Ini tuh kan bisa kan kini bang talon polong na. Lagi arju jo ya nang ini. Kadang kata flash. Jangan. Ya. Cok. Ada mana? I am ready. Chulang pensi pai ne jakong kilo Kim su pene sabor pai nang e phan tan Jipu pene telo Making kamlo charli ahut pena Ne than la med la pen he no kirten Birbi Ali Raja Jongpa Den Penikhan so ong ne ho pai nang pa ne jon pan the ya pi nang ki sung ko
ตั้ง